Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B. Unión
Mamaya pa tapo main tapong meto nga panalangin. Sakda laki kaming Ginoo. Ginoo wala pong kapapusan ding pamipasalamat mi kay ka. Ano makanano ginin Diyos, king kabukas siningat me po yung balang metong kay kami. Salamat igpa king paparaman mo kay papumbi. Pagkalubanan si kanan pwersa, biet pagkabiya kay kami Ginoo. Ginawa manabatsawan mula rin kay kaming kakulangan na gawang sala kay ka Diyos ko, patawaran mo kami. Ginoo ngayon oras sa iti, ano makanano ginin Diyos, makatipon kami king balayan mo santuari banting upayang Ginoo. Makanyang ka pong patulan at makanyang kaya pong mag-aral king eskwela na po nimbiye. Ginoo ni po yung konbensyon na kay kaming pitaganan, igpambanal, bala sa pong seleseda rin kay kaming kapatad o paksang kay kaming talakayan. Igpasa na po makanya mo sa pong panuwanan. Ginongin ng kaorasan iti hawaran me kay ka Diyos ko yung pagkalaman me po yung balang metong kay kami. Ginoganap mo kay pong linisan ikpa. Imbalan ng presensya Diyos ko yung pagkalugme sa karimbalang metong kay kami. Ginoo manatili sa po yung pamikakalugod kaya kami pa. Ginoo salamat po pa nung makanano. Imbalang metong kaya kami Diyos ko. Imakanyan mo kaya pong gagabayan. Ikpambalan nganing kayabakan iti Diyos ko. Dadalong kami at magsabing mayat kaya ikpa. Ibuklat me sa po yung kaya kang banalapas bulan kayarian banwa. Patipan mo po yung kaya kang kayapayanig pa. Ginawa ng makanano, itangki kang pangakong mapamatulang Espiritu Santo, ya sana pong turo ang pong tumahid kaya kami ngining kayabakan iti. Ginawa ni po yung pinili mo karenda kala talete na po ning kaya kang kayapayan. Ginawa kabudloklukan ni sa pong luklukan ng kalam ganap na sangay bateng kayang kasaralinan. Nunay gining Diyos, reta pong pasabing paibat kaya kagining Diyos, ila pong miyapsing ngining kayabakan iti. Ikpambanal sana po yung papanatilyan may po yung kayang sika na ng pong pwersa. Ginoo, ngining oras ay tinanong ay blasmi ka rin dapat mong mangayap. Noon impuryan ka at sambahan king pang-espiritu at king katatuan. Ginoo, ngining kaibahan ay ti Diyos ko, sana po tanggapan mo, mabanglungay na harapan mo. Ding karalungan mi kaya kamanibat ng ngining hanggang wakas, iyan asa po.
at ing pamasalamat king lagyo na ning mayapayang Ginong Dios ang eni gagawa niyo at panuana nalo ding balang mayap adapat agagawa na ning tao. Ing kalam ampon ing kapayapan. King kayong banal ateponan mekya beya karing balang metong kayo. King uli na ning kekong pamaniwala at karing kekong pamagdulap king alang patugot eto tuknanging tao king kayang kapanwalan ban maliaring mipatutuan niyo king alang kayang ganan. Wa ing mayapayang Ginong Dios, babiyena ampon pagkalob ing sablang bage, akailangan ning metong ataw, king uli na ning kayang kasalpantayanan, ban maliaring ikayo karing bukas ing maygit ing magpatuto kayo. Kelambat na ningaldo at ing kapanahunan karing balang metong kayo king ang gaman ngeni eko tutok ng king pamakiramdam. Nung lawenda kayo ang popang batiwan king penanditay ni wa ikong sabla ing banal na kayo. King uli daring amano, king aldo ampon bengi ela tutok ng kayo, king banting upayang ing tao, king kayang pamagaral, ing lalong maygit ing kabiyas nun dagol kayo. Waying Diyos ing sablang bage babiyena, malayaya ing tao king kayang pamanggalo. At binyene kayo ngana ing anam ayaldo king bayeng gugulan king kaburian nyo. King bayong gawan ing sablang bage aboreyo. Dapot ngana ing kapito, baneng gawan ampon igalang ning tao, baneng maliaring puriyan ampong saywan ing Ginong Dios king kayang pangay espiritu ampon king katutuan. King uli na ning malambat ayaldo ake kayong pamagaral ayanting katatalakaran king kasalpan tayanan. Ikong sabla adwan ko at magamuamo ko karing balang metong kayo. Na ela sana maging tatableng ding amano adarandaman nyo. Ding kabiyas nun amaliaring mipaparala karing kekong pakiramdam. King banting upayang ing tao kaya lang pag-aralan, talastasan, king balang penandit na ning kekong pangayatiyo king kekong kasalpan tayanan. Nga na emo boka ding tao, ing paratinong daramdaman ding banal ayamano, nune may get nga na ing tao kaya lang gawan, kaya lang imbutan, ding bage, amaliaring panyulong king kekong kasalpan tayanan. Emo bukod, king kekayong pangayatiyo, king kekong pamaniwala, pakatandanan niyo,
kasalpan tayanan ayalang dapat iti baugiyamo arapana ning maestrong Ginoo. Pakabitasan niyo ikong sabla. Ding ulit-ulit, balik-balik, ayamano, adaratang ke kayo. Dapat mo ing tao, king kelang bata ning panahon, ing mga biyasa na kongan. Kinguli na niti, sablang makiramdam ngening gagawa niye ing konbensyon karing balang biyeyo. King mesan, king pabulan, tatalagayo ding kekong sarili, ban maliyaring pisabi-sabiyon. Ing sablang bage ang makatuliran, ang maging panyulong yu, ikayungan king kekong kasalpan tayanan. Nung nanulang bage, ding kekayong gagawan ayan ting apikasunduan. Ban kanita mayakitiyo ing tao. No ing tune kabias non manatili ne karing balang sariliyo. No halimbawa, ating megkulang o atin mang mikasala karing balang metong ke kayo. Ening ikayo ing mi kakapatad kayo king Ginoo. Ing makatuliran mo nga no, ing mituturuanan kayo. Ing makatuliran mo nga no, ing mipapamatawad kayo, karing balang mikasala ke kayo. Ding kabias non, ababiye, miyayetad karing kekong pakiramdam. Ikong sabla-sablang manungkulan muna ko sanang mayakit ampong matangal. King arapan ng Diyos, ban may geti yung ipakit, itang tune ampong tuto karing kekong pamanggalo. King alang kapikakunwan na numan. King alang nanumang sagwil. O king nanumang pamidake. Uling iti maging makatuliran king kekong pamagaral. Uling ing dapat agawanan ning tao king kayang pamanuwala. Nung nga ng ating masisira, mayap yang aluwagi, matangal ing balang metong ke kayo. At na kailangan nga na ing paboren me pang dagol, nung wari mo sana karing kekong me sabing tuknangan. Iti nga na at ke kayo ng agapan. At natutulot ning balang metong ke kayo, ing panayan niya pang dagon. Uling ing mayap ayaluwagi na ning Diyos. Potang ating matatangal, amaging karapat dapat king burena ning Diyos. Iti nga na kayang larinan. Kanito, mayawas kayo, ikayongan, ikayo, mayap ng aluwagi ng Ginoo. Kinguli daring kabiasnan, ababiyena ng Diyos karing balang metong ke kayo. King kekong kasalpantayanan, makapanatili laring pusoyo. Wa pakikuwanan niyo ikong sablaing maging taladapat kayo. Wa pakikuwanan niyo ikong sabla karing aldo bukas
ing mayawos siyang banal, ing ninumang tao ayatiyo king kasalpan tayanan. Papanatilian yu karing balang penandet ing mayap apa makiramdam. Papanatilian yu karing sarili yu ing mayap kusang lub king pamanggalo karing tungkulan yu. Dara kaling obra, dapat nga na ding magobra pilan lamo king maging kabilangan. Sanay kong sabla, manungkulan, miyembro, matuwa ampon anak ing miyabe-yabe kayo. Mi tatambayan loring balang pusuyo king mayap apamanyapat amurin ning Diyos kaya kayo. Lawen yu at pagumasdan ing yatong kekong panok nanganan. Nabiru ing ate yung kasakitan, ayan timo ing sakit aguguno, makapanatiling malambat ng panahon king yatong pagkarinan niyo. Aduan ko ulit-ulit karing kekong pakiramdam, ing paratiyang makasadiyo ing ninuman kaya kayo. Ing paratiyang mapanalangin ing balang metong kaya kayo. Aduan niyo king kekong pamagkapilit karing kekong tungkulan king lagyo na ning nobena. Sagkanye karing kekong panalangin at karing kekong mayap apamanyapat ing ugunang masikan ning yato yung kakarinan. Aduan niyo king Diyos na eye maliyaring tangalan karing balang biyeyo. Uling dakala ring tumanis, dakala ring maulila. Aniyay kong sabla karing ulit-ulit pakisabihan da kayo. So paniyo kami ikeng banal, miyabe-yabe tamong maniyawad king Diyos, ban kanita, eye tangalan karing kekong panimanman, ing sikanang alog ning yato yung pagkarinan. Kami, angyang karin king kayarian, mipapagaral kami ikeng banal, king ke kaming pamanggalo akalupa na mo ikayo. Huling ing mayayakit kaya basneni tang mayayakit. Ing lugod na ning Diyos magparating kaya beyo. Ing patnube na ning Diyos manatiling guguyab na ning manuwalang tao. Huwag ana magkapilit kayo. Wa eyo sana waliyaring painanding balang sarili yu, king mayap apamanyapat aburina ng Diyos kaya kayo. Malawot, malapit mon ing ke kayong pangabilian. Miyabe-yabe kayo king nobena pagparalampuke kaya kayo. Eyo sana derinan busal ding kekong sarili. Eyo sana derinan kasangkanan ding pisikayong material. Ban maliyaring galmangan ye karing balang biyeyo ing nobenang pigkalubno ning Diyos kaya kayo. Papanatilian yo ikong sabla, kingaldo ampon bengi ing mika atiniyang pagiligan ing upaya na ning Diyos karing balang metong kaya kayo. At parating makasadiyo, king balang oras,
Uling nga ng eye balo ing oras ng panyatang ning mesabing mapanako. Pagimbuta na sa ning tao, king kayang pamanuwala, kabang ing oras ampong panahon at tsuyo ke kayo, nga na samantalanan niyo. Nga na ing magsipag-obrane ing manuwalang tao. Uling eye balo nung kapilan, karing balang biyeyo, bayeng maliyaring gulutan, ing yato yung kakarinan. Anyay kong sabla, pakikuada niyong ting obrang binyena ng Diyos, ke kayo, ing ayariyo lang ano ampon asad-sad. Ban maliyaring ikayo, ing matangal kayo. At atin kong maliyaring bakas amalakuan, amaliyaring akit doring sablang matang makatangal kaya kayo. Maging modelo, karing kekong pamanggalo. King alang pamagkunwari, king alang kasangkanan, bakong galmang sabla karing kekong katungkulan. Ing kaingatan ulitan keke kayo. At alasa ng tungulo perlas karing balang matay. Aduan niyo king Diyos, na alaya pasa ng kukwanan, abad maliaring lungkot yung tao, mapagsadya, mapanalangin kayo. Magtapat ko king Diyos at sabihan niyo ampon aduan itang sablang buriyo. King uli na ning kekong kasalpantayanan at karing dapat amayap apagawa na ke kayo. At yang na ibiyen ang alangkulang ing ke kayong kailangan. Sablang magobrana ng Diyos, pakikuwanan niyo ikayungan ing mitatambayan kayo. Pakikuwanan niyo ing ikayungan, ing dagdagan niyo, ing kapibabatan, karing balang pusoyo, mapagpakumbaba, uling ing lugod, yo ing daralana kaya kayo. Maganakang puso, mamo, maalam. Ing balang dapat yu king ulida ring turo. Ami yabiye karing balang metong kaya kayo. May sabing konbensyon ang eni gagawa niyo. Itang anggang mayap apaksa. Amaliyaring ikasulong na ning balang metong kaya kayo. Wa panuwanan kulo, nung ken ko maliyaring manatili, makiyabe king burina ning Diyos. Gawa niyo, itang sablang bage, amaliyaring minamayap, at ikasulong na ning balang metong ke kayo. Alasanang magmatas ke kayo metong man. Nune parati ko sang mapagpakumbaba. Magana ka. King burina ning Diyos. Tibayan niyo karing sarili yo. Ing mayap apamakiramdam king bayong gawan. Balang merinan katawan. Bang merinan ulaga. King ikayo ing tunekong tala pakiramdam king burina ning Ginoo. Bayo rako lakwan, dalong ko king mayupayang Ginong Diyos, magparati kong makalukulok. Yan na kailangan ing tikdo kayo. Isa diyayong may git ding kekong puso,
miyabe-yabe tamo. Manalangin, king arapanan ng Ginong Diyos, ban mga laot kayo, king nanumang, ate yung daratang apagsubok kaya kayo. Diyos ko, pumisan po, manya, wat kukeka. Oreneding sablay matwa at mayintang mabagsik asakit kingya tudurugang aduan ko po keka pat nabayan mula metong man sa Diyos ko at mirasan la dunay nga duan ko king malo harap mo biglang ka matayan Diyos kapoy laot mo metong man karela langkok wadan mo pakaban mo po biye ding sablang kawan mo detang hanggang atiyo king kapo namdaman balerang tuknangan Diyos kain ka kung aduan apisan mong lihim kekang pa kayapan ban kengal dabukas kekamano paran inggal-gal ning yato Diyos ko po'ing aduan ko reso tangalan niringa nak mo
Nuneng kapayapan King bie raye bie mo King Aldo at Bengi matnubekang at iyo ing biye at pagkabiye ngene poin tunanda biye met pagkalop karing sablang tupa banglang ka sangkanan tawa mamento ya ong gaman kapilan inga beray ko yanasayng salamat Diyos ko dingakles ko sa blang mo nung kulan Diyos ko panuanan mo at angga na membro Diyos ko po ibigay mo pamakiramdam iyo manatiling ganap karing sarili iyo ang gaman kapilan eto tuknang kayo tutula yaing Diyos nung akakit nala ding kekong sarili at magkapilit la karing balang tungkol kayo benieno awas yung kayawos sa manatileya ing balang katao katanda na niyo nako miatros kaniyang kabilyan niyo yun o kalibogtan balang sariliyo sumulong keko ingaduan ko wapin hanggang wakas era ko kawangon wapin hanggang wakas wayera ko lakuan ulinaning logot keko binie keyan niyaye kong sabla mika lugod kongan sablang tetakana ningupaya babo karing balang sentro sibol kaya bewo manatiling ganap loreng sareleyo king
dapat wasumulong kayo. Kay bati lareti ring dit kong kasaywan king pamiti puniyo salamat kekongan king uli na mo rin kasalpan tayanan sumulong king pa manuparan. O Diyos, sing bendesyon. Keko laganapya king lualampon kilup sablatang gapanyo itang kapayapan at manatiliya Santa Veronica ngeni paitas na ya. Ay, Diyos. Maya pa abak po kaya katamungan King Eldo ng IT gagawan tayo po in konbensyon na po. At uling pong in kaya katamo pang sitwasyon ngayon na
pepalwal na ning kikatamong provincial government ang gaya po keng 31 itang may binyena pong kautusan kikatamo nepo. Kanya reta pong binong tuken tayo po ito retang below 17 nepo ela pa pwedeng lumwal. Pero makanyan man ingeningal dungay ni kaya tayo po yung convention at tinamtala po ring panabili na ning banal na spirito kay katamo. Nung no rin ne po yung kay katamong panahon. Anyapin nung itanamtala mo po kay katamong kaisipan ng pong puso, talagang makatakot po yung kay katapang daratang nga panahon. Yung pandemya ngeni, instead na po palako na, wala mo medyo daragul pa rin nung malyari mo, nakabisang lumibot. Po. Pero huling atinta mo pong laman, nung lumwal kayong bale mo, ka po matekeng COVID, mateka kayong danok. Po. Sabi rapid rin kaya katamong aliwang darandaman, po. Makananong lalakdown, yung kayong lalakdown na. Po. Kaya pinmatay kayong COVID na matay na kayo magkayong danok. Huling danuman na didinan ayuda, po. Tengalwa, po. So, kaparalanan, tuturo po ning banal kay katamo, po. Na sana agabata mo po, po. Kaingatan, bisan po, kaingat-ingat muna, po. Kaya panahon ngayon mabalo pala, po. Itang kayabe mo, yung manawag ka, po. Anyapin, gawan tamong kanyan kapatid, pengari, retang kaparalanan nung alata mo rin pong kagawan, po. Kembali, po. Higumguman tayo na yung nobena. Uling, yapuing malyaring magmi panulo, po. Kaya katamong yatong salunan, po. Uling, katamong pong yatong yan muna pong salunan. Nyapin din nasabihan na rin banal, mo yung sakitayan, po. Akita mo, po. Dakal pang may aliwang agle, makatakot mo rin nga saksyan tamo, po. Sana, adon tamo king Diyos, payapa na ning kaya katamong yato, po. Sana po, adon tamo king Diyos, lako na ning sakit ani, po. Bang malaya tamong ipapagmanano, lalong-lalo na po, rin kaya katamong kapatid, rin kapatid tamo buking dalan, po, uling po tayong restriction kaya tang karela, anyapin nila pa may kadalo kaya katamo, po. Anyapin, bisa kaya munta ka rin po ta, masakit naman kay milog ka rin, po. Anyapin, marahil lalo po rin dalan kanyan, po. At din kaya katamong kapatid king pamanadsad, minausla po at ilang elamid at ang ngeni, po, anya alalo ngeni, po, uling at ilang importante. At rin kaya naman tatak at naman po darang Gloria, represent po yung tatak ng Bayong B, po. At din kaya katamong bundok, po, may lagnat naman din kapatid, anyapin may puntang ngeni, po. Pota, anyapin, mag-quarantine na po. So, bisat man makanyan po yung panahon, po, na may yabi-yabi tamo po ngeni, po. At bilang karagdagan po, bilang kaya kayong manimuna kay katamong area 5. Nung ka rin, deta pong menipan kautusan kay katamong distrito, kay katamong pamunuan, po, na buri ko pong i-recap kay kayo nung nanalapuri at ang bagi,
bukan. Noong pong medium ka, kailangan at inyo ka pong kayabe manungkulan. Ne po. Nung nukorin ko man sentro munto at mandala ko pong mission order. Ne po. Karetang format na po rin mission order, wata po biyekulo. Ne po. Bangila po rin gamitan tamo po tang itamo po bisa tapong mag-mission, luwal na ning kikatamo pong area. So kaya ning kikatamong area, ala pang problema. Nung ikatamo po kaya ning area 5, yung 5 sentro, may lipatan tamo, ala namang problema kanita. Po. Andiyan latang mission order. Pero nung lumipat kaya tang aluwang sentro, na nasakop ning area 5, mangailangan ka pong mission order. Po, na pirmado po yung kakatamong mamuntukan. At kadua po, uling, may pisabya po naman tungkol ketang kikatamo pong inubasa na po ning sibol. Po, na keti pong kakang kapatid, Sister Alice Cortez, po, na uling pong sibol yang menubasang kanita, bisat man po sakop ning area 5. Po. Pero uling pong meging membro tayo kini, kanya sabi ko kaya rin kakatamong kapatid, anyapin po ilang menubasan ding sibol. Uling dati may pong meging membro. Po. Ngayon po uling ating patakaran, wata pong may sakop keng area, may dapat pakilaban itang makisakop po iyang ating karapatan na mamahala. Anyapin po rin kakatamong kapatid Kenny, sabi ko na po kay kakatamong mamantukan, na kapamahalaan milipat siya po keng area 4. Uling pong sakop na po ng area 4, king magalang itang kakatamong sentro, kaya taking ubasan na po ng kakatamong kapatid Sister Alice. Na po. Anyapin po, nung tatamang ka rin, nung kanimbirana ka, okay mo. Po. Pero elwa na po itamong mamahala. Po. Uling elwa na po mag-evaluate na malyaring po pong makatukin po karetang kailangan na requirements po, para maging ganap ya pong metong sentro area 4 po, magalang iyan na po ating upaya. Po. Anyapin, then kapatid Kenny King Sibol po, rin kaya katama ng kulan, ulim pong itamong menubasang ka rin, Sibol Tagumpe, anyapin po, medyo may lakotan na responsibilidad kanyan. Po. Ibibeta niya po yung responsibilidad, rin kapatid tamo Kenny King magalang, uling pong sakop niya ng area 4 po ita. Po. At ang timurin po kareng Director of Medium. Po. Uling pong mahulagaya po karelang katungkulan. Po. Peka importante po pamanungkulan na po ng metong Director of Medium. Uling nila po deng tatalan at mamahala kareng kikatamong medium. Po. Nung nanuman po yung problema at nanuman po yung pamangailangan o nanuman pong buridang gawan din kaya katamong medium, yung Director of Medium ya po mamahala with authority of kaya katamo pong mamuntukan. Ya po. Anyapin, makaset niya po seminar da rin kaya katamong Director of Medium, uling mo pong kadailanan na ning kaya katamong panahon, may delay po at may postpone niya, i-announce ko niya mo po potang pasibayo repong schedule karing kaya katamong Director of Medium. Po. Huling pong ilarening mamahala karing medium. Huling balo ito mo po ding medium ila po rin maging persana ning kaya katamong kasalpantayanan. Nyapin po kaya tamo malyaring tinantaya pong maragula pansin. Po. At lalong na po, timurin, sabi na naman kaya katamong mamuntukan, direta pong mag-train tamo pong medium tamo kini at karing sakop na ning sentro ay area 4 na po sakop ng sentro ning area 4
ne po, bang kanita, dakla po rin kaya katamong medium. Wata pong asat tani, wata pong atintanang malyaring itrain, sabi niyo po kanako tipas sa bangta, asat tani po nung kapilantaya gawan. Ne po. So, reta po, reng mapilan kong paganaka, ne po, kaya kayo tungkol po king kaya katamo pong kapatiran na po. At ngayon po, di nang tanong ang pagkakataon ne po nung ring kaya katamong mamuntukan, nung lala pong mamuntukan representative. Yung kaya katamo pong mamuntukan kinis, iya po yung muna siguro kanini at tutukin na lamang po rin alwa. Maya pa habak po. Muna kitang metong a Diyos. Kadwa na po niti kaya kayong kapatid king kasalpantayanan. O ini po miras na naman yung kaya katamong convention. Bang malyari pong hiula tala at ibalita. Nung nano po ing at yung sitwasyon ka rin kaya katamang balang lokal. So as of now po, kaya katamang lokal po, kaya katamang sentro, patuloy pa mo rin po yung kaya katamang obra. Antimong proyekto, hetapa mo rin po yari kaya metong proyekto tam. So, ating proyekto po ngayon still going on niya po. Bering sabihan, manayata pa mo rin pong sapat na panahon bang malyaring pasibayong makagawa tamo po karing kempa mangailangan na po ng kaya katamong bayong sentro. So, yatamo po milalako pag-asa. Yatamo po lulungkot. Pablasang makatalakad yung pila ng porsyento ng kaya katamong sentro. Makabuho po yung bayong sentro. So, ditak na mo pong palamuti, ditak na mo pong kailangan. Bagkus kening ditak-ditak ay ni, nung lalawan me po, medyo matimbang naman po yung pamangailangan na. Uling in kasebyana po istong gagawa ang bale. Ing bale po tanggawan me tang ibuo me. Dobyan me po itang anyang biu me po yung bale mo. Dobyan me po itang gastos mo kanita. Kasi pasantingan me po ya. At ine pong bubungan, dinan me pang kisami. At ine pong kisami, at ine pong flooring, dinan may pang tiles. At ine pong kaiba na nito, at ine ang tiles, dinan may pangawang ang pong pasbul. So, itangang pong pamangailangan na luntoya. Dinan miya namang sulu. Bayo may puwa dinan ng tikareni, gumamit na kamang dakala kuryente. So, pota pong kukumpletuan me, kaya kakaritak po mabubuo yun. Kaya man po pamigla kasi nung pamiglan tayo po, itaming mabigla ne po. Kanya po kuha ng tayo kaya tang kakadita ka na. Kaya tang kakatsaga, datang mo rin ng aldoan, mayari-yarin. Makanya po yan. So, malugod niya po yung kaya katamang gino. Ako po, paniwalan ko, abang mangis nawaya po yung tao, ating pag-asa. Hanggat amumulat mula ring mata mo, balang akakit me pa yung nasala, masikan ka pa pami kakatawan, ating pang pag-asa. Anya po, kaya katamo pong proyekto ngayon ni apal to tane po ing metong bayong sentro, ditak na mo pong kapibabatan. Makanyan man po, pasalamatan kong maragul, ing metong dedikasyon da, reng kikatamong kapatad, ameging miyembro na po ning Sibol,
alala pong sawang sasaw. Potang mika ka sobrala po, kaya nga tamo balo, may ngari lang manalikan siya. Pang may kasobraya po, potang kay lapitan ni itang kaya katang kapatid, dudwang na para kayo. Makayin niya po yan. Anya po, yung kaya katamo pong proyekto, bisa tamo po ang pong ali, datang ngaldo, mayari-yarin po yan. At kareni pong kaya katamong kapatid, na kaya katamo pong pangkasalukuyan na sitwasyon kaya katamong sentro, kim panahon na po ng pandemic, dahala po rin kapatid tamong lalapit, dahala po rin kapatid tamong atsuking kapanandaman, din kaya katamong pengari, din kaya katamong meging supling, din kaya katamong kapatid na atsuking kaya katamong sentro. Makanyan tamo pong gagawan itang partitam. Kanini tamo po mahagawa, makapaminto. Then pong at yung manandaman, yung makanyan tamo pong IBBA, itang metong tamong katungkulan. Na naman po nung minsan kayang pinansyal beri ng sabyan na kaya katamong aiduang. Noon may git king pinansyal so pantala po kapamilatan na nitang metong tamo pong panalangin para karela, karen kaya katamo pong kapatad amanandaman. Kaya katamo pong kapatad, Brother Bok Alfonso at siya po kayang mesol, nung ako po magkamali, magparimingune bukas, Lunis. So, uli pong kailangan na po ing pasis. Kaya katang kapatad, papapasis na po ng banal na Espiritu. Pasalamatan ta naman po, misusuglungan ng karelang biye. Ang gana po rin kaya katamang pengaring at syuka rin karelang pibale-bale. Ang gana po ka rin ng bayo pang at yung manandaman. Nung minsan po anakyamu, kalupa na po ning supling na po ning kanakumpaw na kan. At siya po ka rin gamit da rin, gamat da po rin biyasa. Uli na po ning menandaman niya po. So maka-ay siya po nganing haldongay ni manibat napon. Pasalamat ta naman po. Baya po nga abalo nung nano po yung sitwasyon na nitang supling na po ning kanakumpaw na kan 4 years old ya po. So baya po midala keng hospital po napon, linapit tayo keng banal na Espiritu. Huli pong midala ni anyang bengi keng hospital. Kaya po may admit, pero may check up ya po keng ER. So kay bat na po nita minulila kening balera kening kaya kami po kening ang balematwa. Pang alas 6 po ning abak mamawisim po nakan ko bapaya na padikil kuwa na. So bayo po yung dikilan pintilan miya yung anak. So sabi ko bala mo po aline kayong anak malikot ne. Yan po ipapaindatun. So sabi ko at sukaya po kay bata nang minsan bala mo na po balo. Although yung kikatamo pong panuwalan, kaya kikatamo pong kasalpantayanan, sabi na po ng banal, huli pong may pukpukya. Huli pong migmark kaya po itang kayang left eyes, kaya pong side na po ngayon, may ka pantalya po. So sabi ko, haliya mo ngayon ini, malamba niya siguro ini. So sabi na po ng banal, dalane po hospital. Huli pong number 1 po, madidehydrate niya po yung anak pala. Magkulangan na yung danum. Isipan niyo po, anya pong admit de, kayang ER. Anak mo po, itang metong na pong swero, alaya pa man pong patingapon, may kayadwa ng swero. So, may naya po yung anak. So, ngayon po, kayang balita na po ng misis, uli pong yang migbante, uli pong napon na babalita de, yung kaya pong presyon mababaya.
E de po ala ko keng ER, huling mababayang masyado impresyon na. So, anya pong keng kakapasis po siguro, kaya katamong balang kadwaya pong oras, impasis na. Nanding pong galingaldo, yung misis po, mig-text siya, mig-90-60 ya po nung yak magkamali. So, sabihan may kapag-recover ya po yung anak. At, biyasa niya pong manya daddy. Biyasa niya pong, balo na niya po itatang na. Daddy, po kayang pengari na. So, palakpakan tayo po ing hapong Ginoo kayang mysterious pong bibiyana kaya katamo. Alaman pong kondisyon nung nano ing malyaring igantita mo kaya. Nung nepain tunana mo, ning kaya katamong Diyos, itamong magtapat tamo. Magtapat tamo king kayang kalagayan. So, itamo po makanyan nga. Na? Wapin. Anyapin po, maging pasyana naman po ning banal. Sabyang kung tapatan kaya kayo makisansaman kayo. Uli pong unstable po ing kondisyon na ning anak. Pero po, balang minuto bala pong oras, magkaya po ing kanaong misis nung nanong sabyana, pero makanyan man po yung banal at tinyaring panabilin. Kayo magtiwala. Makisansaman kayo, na po. So, iya po ing kaya katamong, nano po ing paintunan tamo king kaya katamong kasalpantayanan. Nung minsan po kasi, ing tao, lumapit siya potang malulot na ka. Lalo na po kareng anak, lalo na po karetang ating anak kakalupa ko. Lalo na po nung mituran niya buntuking anak. May pukpuk ya, may kaya po ing anak, kayo po magtiwala. Lalo na po nung sino kaya ing anak, kayo po magtiwala. Bisa kayo po ang pongaladalayo ne po karembiyasa. Uling, tamo po balo, kayang kilub, mika ating niyang lik. Kanya, sana po kapatad, makanyan po ing, lalo na po karetang edad, lungbanwa, pababa, uling makatakot la pong tutu, deng anak. Uli pong magumpisala pa rin, malikot la po. Malikot la po. So, makanyan po yung sitwasyon tamong eni. Pakisansaman la po, din kaya katamong kapatad, po biro yung kalagayan da. Maging din kaya katamo pong pengari. Maging din pengari tamo pong atyo. Makanyan po yung sitwasyon tamong eni. Anya kapatad ko. Ita po. Iya po yung panabilin kaya kami. Nung pong darandaman da rin yung kaya katamong kapatad napon. Kita po, yung kanakong balita na po. So, po is stable. Nandin po balita na mitas na presyon. O nga ni po bala mo aline naman okay. O pota, ko po balo. Uli pong makapauna na rin kayong banal ay espiritu, makisansaman kayo. Makisansaman kayo. Tutumo naman po yung sinabi na ning banal, alasan ng tumulong luwa. Karing kaya kayong alang perla sa tumulo. Hapat siya pong banwa. Talaga pong makanita, siguro yung kaya katamong biye. Kaya tiking sulip, peparam niya mo po ning Diyos kaya katamong. Baloy po yung anakay niya. Migdato niya pong pilan haldo ka na ako. Anya bala mo napon pong mamaw siya po yung kanakong kasuyo. Abang makalukluk kaya tang patwasan makanyan. Uling mga palwa ko po. Uling yung penabili napin ng banal ay espiritu. Pakilutlutan niya. Eko man niya yung oras. Anya po siguro. Kayong oras ay ni. Sasabihan da po rin ng kapatid tamo la.
Hala na. Pero nandun pong galingaldo, mitiyak siya po yung misis, may pasalamat tamo, mika BP ya pong makanyan. So, ngayon na naman po, makanyan po talaga. Ini po, subok ya po kaya katamo. Nang minsan po, hita mo po paano walang tamo, na nung minsan, ating tamo pong karma, malyaring pekitangwanan king Diyos. Nung minsan sabihan tamo, anak ya pamo, danasana ing antikaniting. Ne po? Ya po ing pekitangwanan tamo. Anya nung minsan, sabi na ning banal, ing mapanako, taya balong datang. Kiyan tamo po magtatag. Anya, aluguran na kapatad, pasalamat ko po kareng kapatad tamong mega sinawp, karening kakatamong maka-duty na abing. No sakali man po talagang alana, yung Diyos po yung mikibalo kanita. So, ikami po, pasalamatan ko po yung maging effort agyawada po rin kakatamong kapatad. Maging deni pang susunod tamong kapatad at yung lalapit da kakatamo. Sana po yung Diyos alang makapanpan kaya. Anya, kaluguran na kapatad, kukuyaran kaya po yung kanakong pamakipagsalita kaya kayo, na sana po yung maging matatagtangan, yung nanumang pagsubok kaya katamang dalanan. Mahaya pa habak po kaya kawan. Salamat po kay mamuntok at tamo kay Nikinsipol ne po. At ini po kareng siguro po ing tatak na ning bayong bi ne po tini manidara para makabalita niya po nung kanano yung sitwasyon na po ning tatak uling malambat ano po nga kasabi ne po paninay tayo po iya katamong pengari. Mana po king Diyos, kaya kayong kapatid ko, at kaya kayong anak ming, namin to king nga pong Gino. Babiye ko ing maya payabak min. King tatak ning bayong biye. Ala kong balong eladinatang. Alay ko ikit. Pero karin, ng Domingo, alang simba. Binawal na paning espiritu yung si simba ka rin. Uling kasi, ding simbaan king Santa Lucia, binawal dalang si simba. Tsaka da balo ko, ding otoridad, daratang lakarin, anyapin alapa mong simba ka rin. Nya pagkalungkutan ko, ala kong ikit ka rin, kapatid ka rin. Makanyan man, ita mo, at yuta naman, maminto king breeding nga pong Gino. At gagawan tamo, yung tungkulan tamo, ketang meto nga Gino. Dakalakabyas nan ngeni nga abinyena nin Diyos ke katamo, deti ilang itanam tamo king puso at makanyan talanggawan, pamintuan, bata mo nga kabyusan, inganggang pagsubok ning yato keti ke katamo. Ala na akong dakalabalong sabyanin nung balo yun naman, ko rin sa nita talakad kay ngarap ng publikong makangan. Anya, sana, impani kakalugod, ing pamaminto king Diyos, ding panabilin, ilan ang lutang kong paganaka
at sana sabi-sabi talang gawan bang tayong bataya nga kabyusan ing pagsubok adinatang kekatam. Salamat king kekatamong proyekto kahit makananoy at tutok ng tutupin ng sabi ng mamuntukan nilabas siya mo rin yan datang larin potangaga nakarakatamo retang ating sobra aking karelang kapanintunan. Sana panalangin tamo, agad landatang batayang agad apayari yung kekatamong proyekto. Dakala salamat kay ngaliwang bansa, pasalamat ko karing keko yung pamakirandam at pamagkalu kay kami, pamadyaw king kasalpantayanan, king kekatamong proyekto. Dakala salamat kay kayo king ngaliwang bansa. Babye ko ing maya payabak kay ko at kay kayong kapatid ko. Salamat po. Salamat po kay kakatamong pengari. Medyo maigpit siya pala yung implementasyon na po ng batas karine po. Nyari tala kaya bireng kapatid tamo kayong tatak. At karin pong kayanakan. Ala ko pong puring mensahe o siguro po naroon lang kasalukuyan activities buring pabalo kaya kami o panganta at least ito po yung kakatamong FYS President na ng Area 5. Ay maya pa oras po ya pong muna pong yabot kung kaya tampong malugod na Diyos. Kaya kayo pong piyangarami na ala pong sawang susuporta kaya kami pong kayanakan at karin pong kalupa kong kayanakan. Kaya pong kaya pong PPC 5 or Area 5 po. Ala pa naman pong kasalukuyan na activity na kaya kaming gagawa ning isipan mo rin po ding kayanakan king Kandabo. Nung mika activity man po, may palawat na po at balutan naman po na haliwa naman po yung COVID, yung isip ang tamo ngayon, ito naman po bayong variant. Po. Pero po king district, mika meeting po last week. At binyeda niya po itang minutes of the meeting. Basa ko po na balang po mika kaila po ding tang forum, ding treasurer, ang po pang secretary, da po ding kayanakan per center po. Bang kanita po kanong maging transparent ngan po kanong gana balang sentro when it comes po king pera. Makanyan mo naman po atina pong date ito kayang ko na po makibalita na akong pong pasibayo kim pong kakatamong FYS President Romar Bulaon po na. Makanyan mo naman po, atin mo rin pong forum, kareng president, ang po pang vice president po kanyan, per area, per center po, kabilugan na district po. Reta po, data pong activity sa Reta, ela pa po approved by kaya katama pong Director General. Propose dala pa po Reta. Pero sakali man po, kami pong sigurong kayanakan, king area, hikayatan ko la po na mag-join. Bang kanita pong mabiyasa tamo, ning forum niya po niya, at baka nita pong apakit tamo na when it comes to money matters po, na rang bibiyada po din makatwag tamo is transparent ngan po na po. At kare naman pong president at po pang vice president, challenge siya rin po ini, lalo na kaya pong sibol, baya po yung mamuntukan, ng po yung duwang mamuntukan. King pami kaharap da po, karyang ngaliwaliwang tao. Baka nita pong mas lalo lang masasane, king kalupa na po ning makanini, ning pamagtalumpati do, king pamanarap do, karyang ngaliwaliwang tao. Ita mo po yung updates po ngayon ni king kaya katamong area ang po pa po king district. Takal po salamat.
At final tanya po itang kay katamong gewang resolusyon tungkol kay katamong kapatiran, lalo na kay King Civil, karetang programa tamong gagawan niya po. At ngayon po, mag-recap na ako mo. At then kay katamo pong labo peringeni, 5,260 la po. At yung kay katamong mamuntukan kay King Civil, reta pong pega nakanak kay katamo, pasalamat siya karetang miyembro tamo, lalong-lalo na karing miyembro tamong sasawp kay katamo pong proyektong sentro niya po. At ding kay katamo pong pengari king tatak na kasalukuyan alala pa pong tama niyan ba ulim pong medyo maselan ing ketang karelang barangay maigpit la po magpatupad din karelang barangay official niya po. At ing kay katamong FYS area president reta pong Belitana, propose la po kareng activities dareng kikatamong kayanakan. Ngayon po, mayari na po yung kikatamong pamitipon, dakal pong salamat kareng kikatamo pong pangatyungeni, nung no ka rin may tipon-tipon tamon, munang-muna, bang malyaring abiyataya po yung tungkulan tamo king Diyos. Ngayon po, bayo tami kakawani, pasalamat tamo po. Sakdal amayupayang kay kaming Ginoo. Unat pinibatanan nining kay kaming bi. Dakal pong salamat Ginoo karing binyemong sikanan kay kami. Dakal pong salamat ing makanyan mo kay pong pekaluban ng sikanan. Pe para mo kaming bi panting upayang makanyan kaming makagulo. Tulutan mo po Ginoo lalong may git ing makanyan mo kay pang dinan sikanan. Dinan mo kaming pwersa, bang malyaring agawa mila po rin kaya kaming tungkulan kaya ka. Ikpa temurin, ing kaya kaming panahon, ikpa ing miyalawang agle, akasakitan na po. At miyalawang le, parusang mababatyoking kaya kaming yatu at bansang panok na nga na ikpa. Tulutan mo po ing dinatang apagsubok ing kaya kaming bingay ti sana ipat ing makanya mo na sanang lubusang ilako. Sana po maging lunas la po ang pong panulo ring tiro da pong kaparalanan din kay kaming protector. At iti pa bang malyaring turo daw po rening utos ang pong kaparalanan reti pa sana po maging lunas la ang pong panuliw pang kanita ing sakit ay ti lubos sana pong mawaglit pang malaya na kaming misasan metong galo no keman bisang muntay pa. Pablasangin kaya kami pang daratang panahon ginin Diyos, wabalitara na naman din kaya kang banal, ing kasakitan, ang pong daratang pang signus, at para itong pang pagsalbatik pa, tulutan mo, lalong-lalo na po ilawat mo sana kaya kami, lalong-lalo na po ing bagyo, masika na bagyo, masika na yun, aksidente, danop, biglang kamatayan, tornado, at miyalawang maglepa, pa sana tulutan mo in emenosaksyan nung datang mansanay pa ipagpamanakit ang alang mapinsalang kaladwa. Ngayon ng aldungay ti misasan metong kami king mikakapatad. Ikpa sana nung ninuman kaya kami ang ating bitbit a problema ating bitbit kapanamdaman kapamilatan dasara king kaya kaming pamisan metong kaya kangining aldungay ni king kaya kaming pamitipon sana po atang muli na kami ikpalubusan ng mawagle at milakoban tingupayang para kaming malayang galo karing borimo. Ngayon pong mayari ning kaya kaming pamitipon na ikpaasaan mi nung makanano mong tilutan ing malaya kaming miras king kaya kang banala santuario. Ngayon pong may kakawani na kami muli karing kaya kaming sarasariling tuknangan sana po ing kaya kang bendisyon ang pong pala tanggapaning balang metong at metong kaya kami madabat ngini inlugod mo hanggang wakas. Yan asa po. Sibol